This war, this fighting that has been going on from its inception was caused by DRC. Ngupaye ikaze mu makuru yacu y'uyu munsi tugiye kugaruka ku kibero, tugiye kugaruka ku bisubizo Perezida wa Repubulika Paul Kagame yashubije umunyamakuru wa CNN witwa Lale Madowo ku bijyanye n'uburasirazuba bwa Kongo, ndetse ku bijyanye n'umubano w'u Rwanda na Afurika y'Epfo, no ku bijyanye n'u Rwanda n'amabuye y'agaciro, no kuba ingabo z'u Rwanda ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi bijya kure. Ikindi tugiye kugaruka ni ukuba abakozi ba Loni bagera kuri 244 bakoreraga i Bukavu barahungishijwe banyuze mu Rwanda. Ni ukubera iki? Ikindi turagaruka kuko Perezida Kagame na Tshisekedi bari mu bazitabira inama idasanzwe ya SAAH18 na EAC. Muri make aba bazahurira mu nama ndetse na Ramaphosa. Ikindi turagaruka kuko M23 yahagaritse imirwano kubera ibikorwa by'ubutabazi, yemeye icyo yitwa cessez-le-feu. Reka rero tuhite tugaruka turambura aya makuru. Reka rero dugire kuri iyi nkuru ivuga ko Perezida Kagame na Tshisekedi bazitabira inama idasanzwe ya SAAH na EAC. Inkuru ivuga ko Perezida wa Kenya akaba n'umuyobozi w'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC William Ruto yatangaje ko Perezida Kagame na Perezida Felix Tshisekedi Chilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazitabira inama idasanzwe izahuza umuryango wa EAC n'umuryango w'ubukungu n'iterambere rya Afurika y'Amajyepfo SAAH izabera i Dar es Salaam. Mu bandi bakuru b'ibihugu kandi bamaze kwemeza ko bazitabira iyi nama hariho Samia Suluhu Hassan wa Tanzania nawe uzakira inama, Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo, Yoweri Museveni Kaguta wa Uganda na Hassan Sheikh Mohamud wa Somalia. Perezida Ruto yakomeje avuga ko umutekano n'amahoro ari ingenzi mu bucuruzi n'ishoramari mu karere, kandi ko yishimiye kuba abayobozi ba SAAH na EAC bamaze kwemeranya ko inama idasanzwe ihuriweho izaba. Hanyuma rero nanone yagize ati amahoro n'umutekano ni ingenzi mu bucuruzi n'ishoramari mu karere kacu. Nishimiye ko ubuyobozi bwa SAAH na EAC bumaze kwemeranya ko inama iriho yiga ku makimbirane akomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu rero bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC yari iherutse gusaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuyoboka inzira y'ibiganiro M23 hagamijwe gushaka amahoro arambye. Abakuru b'ibihugu bya EAC kandi bagaragaje ko umuryango w'ubukungu n'iterambere ry'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SAAH ukwiriye kuzaganira na EAC ku buryo bwo gutwara ibintu muri Kongo. Perezida Ruto yahawe inshingano yo gutegura no kuvugana n'abayobozi ba SAAH ku buryo mu minsi mike hakorwa inama ihuza impande zombi. Kwa 31 Mutarama 2025 rero nabwo mu nama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma b'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SAAH hemejwe ko hategurwa inama y'igitaraganya ihuriweho n'uyu muryango n'uwa Afurika y'Uburasirazuba EAC kugira ngo higwe ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Kugeza ubu rero SAAH ifite ingabo ziri mu burasirazuba bwa Kongo zagiyemo muri 2023 zifatanye n'ingabo za leta FARDC n'imitwe zifatanyamo nayo kurwanya M23. Reka kandi n'ubundi turacyari kuri aya makuru tuhite tubabwira yuko nanone M23 yahagaritse imirwano kubera ibikorwa by'ubutabazi. Umutwe wa 23 watangaje ko wafashe agahenge mu rwego rwo koririza abakeneye ubutabazi kugira ngo babuhabwe. Mu itangazo ryashyizwe hanze kuri uyu wa 3 Gashyantare 2025, umutwe wa 23 watangaje ko wahagaritse imirwano guhera ku wa 4 Gashyantare. Bivuga ngo uyu munsi kubera impamvu rero zirebana n'ibikorwa by'ubutabazi. Itangazo rikaba rikomeza rigira riti ihuriro rya AFC M23 riramenyesha ko bitewe n'ingaruka z'ibikorwa by'ubutegetsi bwa Kinshasa ku baturage, itangaje ibihe by'agahenge bitangira ku itariki ya 4 Gashyantare 2025 kubera impamvu z'ibikorwa by'ubutabazi. M23 yamaganye ibitero by'ingabo za FARDC zakomeje kugaba zikoresheje indege za gisivile ku kibuga cy'indege cya Kavumu
ndetse bakarasa ibisasu byica bagenzi babo mu turere twabohowe. Uwo mutwe kandi watangaje ko udafite gahunda yo gufata umujyi wa Bukavu nk'uko bamwe babitekereza cyangwa ibindi bice byo ari byo byose, ariko ufite inshingano zo kurinda abasivile. Iri huriro kandi ryakomeje gusaba ko ingabo za SADC ziri mu burasirazuba bwa Kongo zahava kuko ubutumwa zari zirimo butagifitiye agaciro. Ni mu gihe ingabo za SADC zinjiye muri Kongo muri 2023. Mu 2023 kandi 2023 itangaje ibyo nyuma y'uko kwa 2026 yigaruriye umujyi wa Goma, ndetse kwa 31 Mutarama nibwo umuyobozi mukuru ushinzwe ibikorwa byo kubungabunga amahoro mu muryango w'abibumbye Jean Pierre Lacroix yatangaje ko umutwe wa 23 wakomeje imirwano yerekeza mu mujyi wa Bukavu, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo, ndetse bivugwa kandi ko uwo mutwe uri hafi yo kugera mu mujyi wa Bukavu nubwo wahisemo guhagarika imirwano. Reka kandi aya makuru n'ubundi mite nyakomereza mu gihe tukiri kuvuga ibya Bukavu, mite nyakomereza kuri avuga ko abakozi ba Loni 224 bakoreraga mu Bukavu bahungishijwe ndetse banyuzwa mu Rwanda. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda yitwariye mu kurarinda yatangaje ko abakozi b'umuryango w'abibumbye 224 bakoreraga mu mujyi wa Bukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahungishijwe banyuze mu Rwanda. Yavuze ko u Rwanda rwakiriye ubusabe bw'umuryango w'abibumbye bwo guhinzira abo bakozi bakoreraga amashami yawo atandukanye Bukavu, aho yagize ati abakozi ba Loni 224 nibo bambutse umupaka baciye mu Rwanda bavuye Bukavu. Ni abakozi rero ba UN, ntabwo ari abadiplomate bo muri za ambasade. Alemu Kurarinda yirinze gutangaza byinshi ku birebana n'uburyo aba bakozi bagiye kwakirwa cyangwa se uburyo bazaba bita mu gihe bagikomeza urugendo rwabo. Ati rero icyo twakwemeza gusa nuko baciye ku mupaka binjiye mu Rwanda. Yavuze ko Loni yabanje kuvugana na guverinoma y'u Rwanda isaba ko abo bakozi bayo barunyuzwamo. Ibyo rero byabaye mu gihe umutwe wa 23 wamaze kwigarurira umujyi wa Goma. Imirwano yerekeza muri Kivu y'Amajyepfo yatangiye nyuma y'uko tariki 26 uyu mutwe wigaruriye umujyi wa Goma muri Kivu y'Amajyaruguru, no kwa 31 Mutarama rero nibwo umuyobozi mukuru ushinzwe ibikorwa byo kubungabunga amahoro mu muryango w'abibumbye Jean Pierre Lacroix yatangaje ko umutwe wa 23 wakomereje ibikorwa byayo werekeza mu mujyi wa Bukavu. Mu gihe u Rwanda ruheruka kwakira abakozi ba Loni bakoreraga mu mujyi wa Goma bahungishijwe banyuzwa mu Rwanda ku mupaka uruhuza na Kongo mu karere ka Kavumu, ndetse bagejejwe i Kigali bahabwa ubufasha bw'ibanze aho bakiriwe muri Kigali Pele Stadium mbere yo koherezwa mu mahoteli aho bagomba kuruhukira, ndetse bakazakomeza ingendo zabo mu bindi bice bitandukanye. Iyo rero hatiriwe abakozi barenga 800 n'imiryango yabo. Uretse rero abo bakozi ba Loni banyujijwe mu Rwanda, ndetse mu gihe cy'imirwano y'ingabo za FARDC n'ihuriro ry'umutwe wa FDLR bafatanyije barwanya 23, hari kandi n'abacancuro b'abanyaburayi bo muri Romania barunyujijwemo, ndetse n'ingabo za FARDC zakungiye mu Rwanda barazakira, ndetse ari nazo zahungiye ku ikubitiro nyuma yo gukubitwa inshuro na M23. Reka rero nsoreze kuri iyi nkuru ivuga ko intambara yatangijwe na Kongo. Ibi ni ibyatangajwe na Perezida wa Repubulika Paul Kagame ubwo yaganiraga na CNN. Perezida rero Paul Kagame yavuze ko intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangijwe n'iki gihugu kiyobowe na Perezida Tshisekedi Chilombo, agaragaza ko abashinja ko Rwanda kuyigiramo uruhare ko atari rwo rwayitangije. Yabitangaje ku wa 3 Gashyantare 2025 mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru wa CNN Ibrahim Modo ku bijyanye n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Inshuro nyinshi u Rwanda rwakunze gushyirwa mu majwi ko rugira uruhare mu ntambara mu burasirazuba bwa Kongo ihanganishije umutwe mu 23 urwanira uburenganzira wimwe no kurinda abaturage ba Kongo, by'umwihariko abavuga ikinyarwanda bicwa umunsi ku wundi, abandi bakagirirwa nabi n'ubutegetsi bwa Kinshasa burebera.
Ibi ngibi rero byanyuze mu nzira zitandukanye kugira ngo iki kibazo gikemurwe, ariko birananirana. Uyu mutwe rero wegura intwaro kugira ngo uhagarike ibikorwa by'ubwicanyi byakorerwaga abo bantu. Icyakora bamwe bakirengagiza ukuri, ibibazo byose bigatwererwa u Rwanda. Kuri iyi nshuro Perezida Kagame yagaragaje ko intambara itatangijwe n'u Rwanda ndetse n'abari kurwanira uburenganzira bwabo nabo bataruturutsemo. Ati iyi ntambara mubona ntabwo yatangijwe n'u Rwanda, yatangijwe na Kongo. Aba bantu bari kurwanira uburenganzira bwabo ntabwo baturutse hano mu Rwanda. Perezida Kagame abajijwe niba intambara iri kuba muri Kongo izapera mu karere kose, yasubije ko nta muntu urajwe ishinga n'intambara. Ati sintekereza ko hari umuntu ushishikajwe n'intambara, sintekereza ko na Tshisekedi arajwe ishinga n'intambara. We ubwe ariko yayobowe muri uwo murongo n'abamwerekaga ko bazamurwanirira intambara ze, ariko siko byagenze. Perezida Kagame kandi yongeye gutangaza ko u Rwanda ruzakora buri kimwe cyose gishoboka ngo rurinde ubusugire n'abaturage barwo, ndetse agaragaza ko ntawe ruteganya gutegaho amaboko ngo arurindire umutekano, kabone niyo yaba umunyamuryango w'abibumbye cyangwa se umuryango mpuzamahanga. Inshuro nyinshi u Rwanda rwakunze kugaragaza ko rwashyizeho ingamba zikomeye z'ubwirinzi ku mipaka yarwo mu kwirinda ko hari uwaruca muri humye agahungabanya abaturage barwo. Rugaragaza ko ibyo rushingiyeho ku ngingo nyinshi zirimo n'uburyo Kongo yakunze gutera, ndetse icyo hagiro FDLR yasize ikoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, kandi rero uwo mutwe w'iterabwoba uhora ugerageza ibitero byo kuruhungabanyiriza umutekano. Ibintu rero byasubiye rudubi ubwo Perezida Tshisekedi yagaragazaga inshuro nyinshi ko azatera u Rwanda. Kuri inshuro rero Perezida Kagame yavuze ko icyo bisaba cyose kizakorwa, ariko umutekano w'u Rwanda n'abaturage barwo bakarindwa byuzuye. Ati nta muntu n'umwe, yewe n'umunyamuryango w'abibumbye cyangwa umunyamuryango mpuzamahanga, uzaturindira umutekano nitutawirindira. Perezida Kagame yavuze ko ibiri kubera muri Kongo bitije impungenge ku mutekano w'u Rwanda. Icyakora ashimangira ko u Rwanda ruzakora buri kimwe cyose kugira ngo rwirinde 100%. Madawo uyu munyamakuru yabajije Perezida Kagame ku bijyanye n'abamugereranya na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin wa Afurika washatse kwinjira muri Ukraine akigarurira bimwe mu bice byayo. Umukuru w'igihugu agaragaza ko atabuza abavuga kuvuga, icy'ingenzi ari uko u Rwanda rugomba gukora ibiri mu nshingano zarwo. Ati hazavugwa inkuru nyinshi, ntabwo nabuza abashaka kuvuga, nabikoraho iki? Icyangombwa nuko tugomba gukora ibitureba tukamenya ko twarokotse ikibi cyose cyaza rero ku gihugu cyacu tugomba kukirwanya. Perezida Kagame kandi yongeye kugaragaza FDLR nk'ikibazo gikomeye ku Rwanda, na cyane ko yakiriwe ikanafashwa byuzuye na Kongo ndetse n'ibindi bihugu bikemera kwifatanya nayo, byirengagije amabi uwo mutwe wakoze mu Rwanda, ariko yizeza ko uko byagenda kose u Rwanda rutazahwema kwirindira umutekano no kwitabara mu gihe icyo ari cyo cyose rwaterwa. Ngayo nguko ayo namwe mu makuru y'ibiri kuvugwa, uburyo inama ya EAC na SAAH18 izahuriramo Perezida Kagame, igaruramo Tshisekedi na Ramaphosa ndetse na Perezida w'u Burundi Neva. Ni mu gihe abo bose rero n'ubundi muri no minsi bisa nkaho bari kureba n'ayingwe. Twanagarutse no kuba rero M23 ivuga ko yahagaritse imirwano mu gihe yari iri gushinjwa kwerekeza muri Kivu y'Amajyepfo, aho byari biri no kuvugwa ko isumbirije umujyi wa Bukavu, ndetse tunagaruka no kuvuga ko muri kuvuga ko M23 isumbirije umujyi wa Bukavu, bivugwa ko rero 224 mu bakozi ba UN bahungishijwe ndetse bakanyuzwa mu Rwanda. Ndetse bimwe mu byo twagarutseho no kuba Perezida Kagame ari nabyo dusorejeho, yaraganiye n'umunyamakuru wa CNN ku bijyanye n'umutekano cyangwa se na crisis iri mu burasirazuba bwa Kongo. Perezida Kagame yagiye agaruka ku bijyanye na Afurika y'Epfo yifatanyije n'ibi bihugu cyangwa se na SAAH mu kurwanya M23, ariko none bakifatanya na FDLR
yagarutse ku by'amabuye y'agaciro bavuga ko u Rwanda rukura muri Congo. Perezida Kagame avuga ko amabuye y'agaciro mu Rwanda ahari ndetse hari n'ibirombe byinshi, aho yabwiye umunyamakuru ati uzaze nkwereke aho ayo mabuye y'agaciro tuyakomora. Reka mushimire cyane, usabwe gukora subscribe, like, share na comment, dusubire mu yandi makuru.